Vanoi gam tina kuki chate hozo se na bon chawin ni thapha tulbol ni simsom ni leko Wednesday ni khuin zong ni thla Thusoh ngai ki du hite Thusoh ngai taw hite Burma gam sunga zalen gal sat kuki nam sipai keno kene bi khon January ni simsom ni leko tu ni khuchun Hetsah thupun khat hin Sodoh vin tulai ta a melma hoto gale tul achi la jing lai ta in gale tul chungchang thu ho organization in ngan sin akipe lo wangin hichi chungchang thu ho a Thusoh hin bol jingin hichi hi phamo ki sale jing etin phongdo vi tua ki pat nam sipai hon wangsin na tu na thu ho hen lang chule akitong kha ho thu hi jing zong le thu chin he chin lo wa chule ngan sin akipe lo hon nam sipai akisu kha ho le awang si ho amin ho le anu le pa min ho aum naw khumin ho address so chan ge ya social media la ho a Koiman amo su thang ta loading hitin Hetsah na boltaw vi koitawang thupi na sa mo koya bolte te o ma hile aman mo ki puding hitin zong phongdo vi Meile hon printed newspaper la ho a journal thu ho en Sodoh kirwin saibol mol chunga cross ki put chu haten alung phat mo piwin Imphal East district uyok chinga kuki hon cross aput ki tawitin Thusoh hin Sodoh vi chuchi Thusoh ki muchun seina kuki hon athil bolu amun muna cross aphu do chu kuki hon gamke litna bolu hitin meile hon an Sodoh vi saibol mol chung chu meile hon Imphal East thamna pukpi yangang pukpi Vellah uyok chinga hitin aphongdo vin chule chumun chu kuki hon saibol ti a khel do dinga go vin chuchi kuki hothil bol chu kapompo vitin meile hon aphongdo vi kuki hon thangting mol jong achi sa September sangni le somni le thum thasung chun cross an tungdo vin meile ho pathin ho na mun thing chu asu thang hoi vin chule November sangni le somni le li thasung jong chun kuki hon avelin thangting mol mama chun cross an tungdo ki vi chule tu chunga kuki hon saibol mol chunga cross atun do hi thuneo hi tapon mo gel nep the poitin jong phongdo vi chumun la ho chu security force hon kuki hole meile ho alut diu aphal lo wangwin security force ho masanga chuchi cross akitun do chu aphomo le jingin chuchi cross chu la do hian lang chule chumuna kuki ho alut diu chu security force on kha piu hen tin jong phongdo vi Milong ho chen district khat Senapati district sungam kangjang mol chunga Milong hon kanile bol ho chu Senapati district police hole forest department ho chule district vaipu hon agawa thla piu vin chuchi combined team hon kanile awa thla uchu agoma 4.8 hectares a hitin henbirin singin aphongdo e meile gal jam ho idp hon ha satgen theina athu ho puzo lovin ama hole ama ho hin khu kisu beiding go mianum jingwin laisoi water sports relief camp muna meile gal jam hola mi kharin ama le ma ahin khu kisu mangding god nungin ama chu rims hospital an pulu loi chelwin akizen jinglai ta hi chudwang thil su ho chu tu chung hi agup veichan na an hitai Russia President Vladimir Putin in January ni simsom niliged ni khuchun thupuna na bolin izemtia Ukraine President Volodymyr Zelensky in peace talks nei dinga nokma hi le peace talks thua ki olympidio Russia palai ho ka gon pi dinga hi ahin la Zelensky to Koiman mai to a ki holim ding wang kanum puitin aphongdo e Russia President Vladimir Putin to say chu Ukraine President Volodymyr Zelensky in anadon burin Vladimir Putin in ki ho to ding aki cha da hin galetol hi su sau be jing na dinga lungthima ki chim hi bovitin Zelensky na phongdo e US President Donald Trump in Russia le Ukraine ani thonin pressure apin galetol su be thon na dingin anano jinge US President Donald Trump in Russia hinga aseina chun Ukraine in peace talks nei ding anom tawin izemtia Russia in peace talks nei ding nanoplo wa hi le US in Russia chunga sanctions ti chu sumle pai chule adangdang ho a godna ki phun khumding ni vetia gina na bole hi Russia President Vladimir Putin in Ukraine President Zelensky chu galetol sunga ama pan martial law phun do sunga hin aphat sung President dinner ki chai hitan suti ji chun Koiman Zelensky chu kaki holim pi loading hitin aphongdo in chule ama pan sebena Zelensky in khoding no ma hile Russia in palai kagon pi ding hitin Putin in aphongdo e chule ama pan sebena chamthu seina panlanom palai hinom gamdang oma hile
ปันลาวเห็นหินละรัสเซียนเกโฮเดดันดานากิโฮนาจิลหาดิ้งบ่ชูกดินนาวหิจิงนาลายเตียน President Putin in phung do e Ukraine President Zelensky na sena chamna theina ding alam pi o me a hin la chamna na ding le ngaletol su be na ding na to hot cho Russia President Vladimir Putin in adodal zingin ki hoding a kichain lamkai hangsan ho a kichain chule galetol su sau be jing na ding in abol thei chan abol jing ethin Ukraine President Zelensky na phung do e US le Russia ki ka a peace talks ki bol na ho zo sia Ukraine pan sa ate hi na ding in Ukraine President Zelensky na Hetsah in chule Russia President Vladimir Putin in Trump lung thima bola hlepla a Thusoh ding agor hi tin zong Zelensky na phung do e Russia President Vladimir Putin in sena thumlam gam hon Ukraine te ki thupin api ho pi da leo gal hi ki chai jing ding hi tin phung do in chule ama pan se be na gamdang hon Ukraine te sumle pai chule galman cha ahin pi lo thingole Ukraine ten sumle pai anei ho le galman cha anei ho chu thakhat sunga ki chai jing ding hitan thilzo si thakhat thlani sunga ki chai su hiling hitin phung do e Russia sipai hon Ukraine gamsung Kharkiv gamkai sunga hulin ta khat chu jan himasa tiuzei ni khu chun Russia sipai hon an to phau vetin Russia Defense Ministry hon phung do vin chuchi Ukraine te khusung chu galkipat masang chun population sangthum velan hiu vin chuchi Ukraine te hulin ta khat Russia sipai hon ato phau chu divorits na a hitin Russia Defense Ministry hon phung do vi US President Donald Trump in North Korea leader Kim Jong-un ki ho pia galman cha nuclear asim naw chungchang thu ho sei khom pi ding thu ho phun do nungin North Korea leader Kim Jong-un in asena North Korea in nuclear program ki chi pi zom jing ding hitin phung do e North Korea lamkai pa Kim Jong-un in nuclear asim naw mun pi ho ga vilin North Korea te amel ma ho to ki do te ding hi dan thu ho ama pan an phung do in chule sang ni le som ni langa kum sunga nuclear force hata asim hoi be ding a god hi dan thu ho zong phung do e North Korea in Saturday ni kho chun sea to surface ti chu tui chunga ki pan lei chunga kap do theding guided cruise missile khat test an bol ki do ve Donald Trump in tamasa a North Korea te nuclear galman cha su be na dinga pan an la bang ta chun tu sungin zong pan la dinga go ki de tin US National Security Council in phung do ve North Korea nuclear galman cha asim ji ovin US pan na in gamtam ta in god na sanctions an phun khumuvin a hin la North Korea in nuclear galman cha asim chu azom jing ovin chutoki lon chun sangni le somni le ni 2022 kum chun nuclear nei gam khat an so do taw ve North Korea in senawa nuclear galman cha ho chu ama ho ki ven na ding le United States do na man cha dinga ane yu hidanin zong phung do ve Russian gampa ma military base ane suno Syria gam sunga Tartus naval base to Meimim air base to phajing ding gel na in Syria vai putha ho atosot naw thu ho phung do vin Syria government lung hol na in Syria gam sunga Russia te palai hon solovin Russia deputy foreign minister Mikhail Bogdanov le atim hon Syria President Ahmed al-Sharaa ki mu piu vi Russia te military base te ni chu ani a Mediterranean tuipi panga umahin chuchi military base te ni mangchan Russia sipai hon sangni le somlenga kuma ki patchun chuchi phalaya Syria government vaipu Bashar al-Assad government to sot na in pan analaw vi Syria government in chuchi Russia te military base chu a kha pi kha diu chu Russia te tizal he jing hitaw vi Thusoh chanin ki chai tai Thusoh ngai ho zo sin bon chawin mangpha